Matou via o le tuan le TAEAO, matou whaamnoina lo suafa, te tau lava ia te o le tua le viinga, matou iai le tua i le whaawina le matou au aunanga le lawaso, matou talo tamā, na iai le taitainga lau fio ia te matou umalava, ma se le tua lau upu, o le ale le atu lunga le ea nei vaenga le TAEAO, o te talo le tua ia aluma le mana, whaamani eina o tangata, o ia tu ia te o ele viinga nei maso umai o ele whaavavau e whaavavau lava. Amene. Amene. E toi o whalofa ma whatalo whātul tātou ainga nei fo i vaenga o le TAEAO ne wa tolu suma tolu minute te ele tu lai sfulu o le toi whaabawina leo tātou polkalame MALU TAEAO whaaleanganga. Sa i e fo i foi o le nei TAEAO whai lewa e mapu mai malolonga foi o le nei TAEAO. Ia vi ia le tua lea uanga i atu le MALU TAEAO whaaleanganga mo o i lo motam lo lawa. Fia lava se vai panoa nei ke lopelo e whaafonga mai ai. Tauina ia whaamanu atu le anganga o le tua ia o e tusa malau whaalongu. Tusa malau whaafonga le upo le tua. Au tātou anga inga i atu fo i tute mawhaiva le nei aso e watu fo i whatalofa i latou umalava. Na usu seu fo i tute mawhaiva le nei aso. Ma lor folau, ma lo fo i le onsai i le walawina mai se fo i whaiva o lo tau ngā lulu e ai. Whaamanuia le atua i le whianga iai ma ngā luenga o le nei aso. Le mwhaion whangaloina le whatalofa i whioi o le tala le lei. I o le au whainga luenga tofia le atua i so o se maota, ma so o se lawa, so o se tovine, ma so o se whata whaitaulanga. E o whalofa atu lau polkalami o le MALU TAEAO whaaleanganga. Mo o e Samoa i le nei fo i vaenga o le TAEAO. Whatalofa atu fo i tātou sponsors. Pei ona iaia i lato umalava o lango ina le tautua mala unanga a le Global Kingdom TV. Po le nei fo i misiona. Whaftai tele i lau lango. Whaftai fo i le Tatalo ma le tapo inga. Au auna le tua e maise. Ia o au sina sina o le tala lei tamamtina mātutua. O lo o whapenao na ngā lulue le lātou pitola au ia wala lātou te talo leo wase manui o Samoa mo TAEAO. E whatalo whātu foi nei whanaua onga ia na usu foi nei TAEAO ia wale o tawina ia whatalo whātu pokalame ia te o tau umalava i le nei TAEAO i le whangaloina lātou umalava o whapenao na ngai atu ilungo le ala le au taxi, o le au basi, o le au Victoria, ia o le au upa, mai lato umalava o le tautai o le ala, ia o le tatalo maltutu la au le tatou MALU TAEAO whaaleanganga i TAEAO taitasi, ina ia tautua nalo saunga le mu, ina ia iai le whaau tautai mea uma, lava fo le onsai, iai le lava papali, ia i le taimi e pisi iai lungo le ala, ia iai le whautautanga a wā le saunga le mu o loo whaatali mai a inga mo i tātou. Nei la TAEAO le a awhi atu tātou whaatalofa lunga o penga te whailangi o loo mafuta mai ai pa ia malmamalo si o tātou a inga whaatalofa atu le whaltua ia sofa fui mono whamalole ngā lulue whaatalofa atu fwele nei vaenga o le TAEAO ia manuia fo i tute mawhaiva o le nei aso anai ata whaaftaitele le mafuta mai ia ile anga lelei o le tua i lau singa. Whamanuia le tua ia te oe male. Ainga whatalofa atu fo i le uso au auna le sunga le taitai o le tātou polkalame so a tau mo ke riso. Ia mafuta mai le lau mua sunga i le whaiaonga ia ulale na futo ulale e le whangaloina fo i le whatalofa ma le whatolima to fine i le li ia ese suisala mafuta mai fo i le vaenga o le TAEAO whatalofa atu manukau. Ia manuia fo i o tau whaiva alufi ao le nei aso.
Whatalo whatua i le uso au na sunga whawhengainga ia tia whau si osi grey ia o le uso i le tala lelei ia po o le sunga fo i whaithi au o lo ngawha malitato por kalame leo le aso mai nei le i tūlai sful malitasi e pei o na iai whatalo whatua ia Tau Robertson whawtai tele lava le mafuta mai Fale Baker whamanuia le atua Lome Ioane Skellen ia whamanuia fo i le atua le mafuta mai le TAEAO a whai fo i o whengai mga luenga whamanuia tele le atua whamatala la lovi fueloa i fopo whawtai le mafuta mai whamanuia le atua te pola nuu whamanuia le atua le TAEAO se kone Yeremia Eilanga leo le tua o whenga iei mga luenga nei vaenga le aso. Tuu muli pola, whaftai tele le mafuta mai 𝚟𝚑𝚎𝚘𝚒 whamanuia le tua. Talia soalo whamanuia le tua le nei TAEAO whaftai le mafuta mai. Ia, e whamnato atu fo i tātou ainga ina ia share atu le tātou pokalami. Ma whaasoa atu le upo le tua mo i tātou le nei fo i TAEAO. Whautui le ota whaftai le mafuta mai. Whamanuia le tua, whatalo whatua ia asenati 𝚜𝚘𝚎𝚑. Ia ileanga leo le tua ia te outou le nei TAEAO. Whale tua ia fufonga, whamanuia le tua, ia te whale tua ma le whawhengainga. Whawhengai ai fo i malava singa le nei aso lei tu whale ali. Ia whamanuia tele le tua le nei TAEAO. Tango mua mali sau i le mau sunga le whawhengainga. Uso le tala lei, ia manuia fo i au tiu te whai o le nei aso le sunga le whawhengainga. Manuia fo i ngā luenga o lo whenga iai. Philly Mutini Fred, haftai tele tepi, Samu, tui o le motu, whamanuia le atua. Siri li sona whaafusuanga, haftai tele le mafuta mai Margarita Ioane, whamanuia le atua i le whenga iai ma lava singa o le nei aso. Benjamin le ana seonga, whatalofa atu leo so au auna, sunga le lia o au, ma le whalitua le nei TAEAO. Ia mai se fo'i Terry Moa tuiloma whaftai le mafuta mai se o to fine le la le leo matone ia le tamaita ia anga le lei ia anga alofa manuia anga luenga o le nei aso le uso ia J Brown malo fo'i le ngā lulu le nai tu o le fina ngalo le li vi ia le tua whaalia Miracle la wano whaftai le mafuta mai ia whape fo'i le uso au auna po le tama ia Spencer Taala ia whamanuia le tua i le mafuta ma le nei TAEAO sunga whawhengainga ia matamua anai e Noka Fraser ma le whaletua vi ia le li Maria Leota Terini Pam whamanuia tele le tua El Tautalangia Sine Iana whaftai tele uso le mafuta mai whamanuia le tua i lava singa o le nei aso ia ma fau vise Iai leanga le lei o le tua. Mniso tato ainga o le maua tu le vai le nei TAEAO. Iai leanga le lei o le tua. Ia te auto uma le nei TAEAO. Wha malosi po tato MALU TAEAO wha le nganga. Wai ainga mwai tau mafo le nei fo i TAEAO. Ia wisa e foi au mapu mai malo longa le nei TAEAO. Aua ne i Vaivai le Tatalo. Tato tus fai tau nai mo mai Salamo sfulu ma le ono. Ia olon fai upu e mua nga sfulu ma le tasi. O le whapea upo al tamalo 𝚟𝚑𝚘𝚎 na whapea i foilo na nganga i le atua. Le atuai, ia e leo mai a te au wau te whaatua i a te oi. Loua ngangai, wa e whai atu ia Iova, o oe lava o loua lii, o lou manuia e lea au noa lea ma oi. O tangata pa ia, oi latou lava oi le lalolangi, ma e ua sili ona le lei. O loo ia te i la tau loo fia uma. O upu ia al tangata o 𝚟𝚑𝚘𝚎 po ua whaifolo na nganga i lea nganga o le tua. O le mauti noa o tangata o 𝚟𝚑𝚘𝚎 i le tua. O loo saunga le mu lona nuu. O loo iai le oli ia te ia. Ma le mauti noa. Vaenga mua. O loo leo mai Iova ia te ia. Vi ia le li aisea fai mai 𝚟𝚑𝚘𝚎 au wau te whaatua i a te o Iova. Mai leo tala ta maloa loua ngangai whape atu i a te o Iova o oe lava o loo ali. O loo manuia e le au noa lea ma oi. O le
o le whaamautinoanga le tāwita na ia whaapeaifo i lona nganga ma wala au atua i le atua. O loo manuia e le au noa lea ma oe tama. O i mātou o tangata pa ia. O i mātou lava o tangata o loo iai le lalolangi. Ma e ua sili o na lelei. O loo ia te i mātou le fia uma. Vi ia leli. O le mauti noa le na. O le whaalai au fo i nasa mo le atunu pele mo tātou. Au whenga iai fo i tiute ma whaiva. O so se wala awina o lo tau whenga iai. Ia tātou wala au i le atua. Male mauti noa awa o ia o leo mai a te i tātou. Awa o ia o lo tātou whaatua tua iai. Na te lavea ina i tātou. E peio upo le tamaloa. O lo manuia e le au noa lea ma o Iova. O mātou o tangata pa ia. O lo iai le lalolangi nei. Ma e ua sili ona le lei. O lo ia te i mātou le fia uma. Ia leli. Lono winga fai mea fia i le atua oli le li i male mauti noa. Mua o lo leo mai Iova. Lua o lo iai le manuia e le au noa ma i tātou umalava. Tolu. Ia tātou mauti noa ma awane i ngalo ia te i tātou. O tātou o tangata pa ia ua uma o na filifilia e le atua. Mi ia le ali. Awane i Vaivai Tatalo. Wha maoni le ali i Tatalo. Na o le atua tātou te malolo ai ma o tātou mauai le saunga le mu. Mi ia le ali. Mi ia le atua. A tātou wawa aila tātou tusi nei TAEAO. Whaimele o tala o tamalo tā vita i le atua. E whaatele inga le atua o mātou tinga o e vave o atu i se nuu. O ala tau taulanga i mea inu o whaia i le toto o te le sa saaina. Polono inga o le utala noa tā vita i le ifo i tupua o le nuu o le atua. Malele tali tonu o le nuu o le atua i lo lato atua po Iova. Bi ia leli. Bi ia le atua. O le taimi a tātou te ifo i tupua. Ma tātou le mana tua le atua i o tātou wala uma. Ona whai mai leo le o le tangata o tāwita. E whaatele ina e Iova ti ngā ia te i tātou. O ala tau langa i me inu o whaia i le toto te le sa saaina. I ia le atua, e ila malisi mea mana ia nefe me tala ta malo tāwita ma o la tau i ngoa o te le tā ua i o ulau ngutu. Amen. I ia le atua, aua ne i Vaivai Tatalo. I ia le li, me leo tala ta malo na ia alanga ia Iova ma ia whapeifo. O Iova o lo utofi lava ia ma la uipu. O oe lava e whaamawina lo utofi. Ua fuafua ina mo'u le whanua i mea e vale noa. E moni ua ia te au le tofi e mata ngō fie. Amene. E saule manuia o le atua ina ua e whaamamaluina le atua e ala i lau tatalo whaafetai. E ala i lau tatalo whaamanuia. E ala i lau tatalo e te wala au i le atua e whaamangalo i tātou. Ne anga o le ngā luenga lea tangata o tā vita na ia wala au i le atua. Le anga ua ifo i tupua le nu. Ma o lātou whefo i a i lo lātou atua. O le taimi o talitonu, o le taimi o le talitonu. O le taimi o wala au i le atua, o le taimi o le wala au i le atua. Mai leo tā vita. Ma o lātou i ngoa o te le tā ua i o ula ngutu. A oi ova, o lo utofi lava oe ma la uipu. O oe lava e wha mawina lo utofi. Le tofi lea lenwhai mai tangata o tā vita o le tofi e mata ngofie. Ua uma na fuafuaina e le atua. E whai ma mea e whapena ona whaamata ngofi e ina hai. Ni ia le li, le tofi, le manuia,
wa umma ta pena e le atua mo ona tangata pa ia. Di ia le li. Di ia le atua. Ole whara ei au nā mo tātou ia aua ne I Vaivai Tatalo. Aisea. Leanga o le atua o Iova o leo ia te I tātou. O ia o tātou manuia. O ia na te whaamata ngofi e ina o tātou tofi. Na o le atua e malo lo ai, ma saunga le mua I tātou, ma tātou mauai le malo longa o tātou anganga I ia le li. E sila fia le li, le tali o mea malawa. E mea lea sa molo watu pele ia tātou whaamalo losi I le Tatalo. Amene. Yanga o ia na te leo leo. O ia o tātou manuia. O ia na te whaamata ngofi e ina o tātou tofi. O ia o le tātou tofi e whaavavau. Ma la tātou ipo e peo upo a tāwita. O ia na te whaamawina tātou. Me lea i o lea nganga o tāwita I lea nganga o lea tua. O te whaamanu watu ia te o Iova. O le whaatonu mai a te au. O le pō fo'i e a o mai ai a te au o lo'u mawhawhau. O te tuku Iova I o uluma e leo noa. A wā lo'u I tū tamatau o ia e le whaangai e tia ai lava. Amen. Di ia le atua. O le manuia o le tangata e le whaavaivai Tatalo. Manuia o le tangata e sa ili le atua. Manuia o le tangata e wala au watu I le atua. Amen. E pei o le tangata o tāwita. A o le poea. E a o mai e ova I o tātou mawhauwhau. E a o mai e ova I o tātou loto. E whapenao nā. Tuku e tāwita I ova I ona luma e lea mua. A o lona I tū tau matau. O loo I ai tāwita I le whaangai e tia lava I ova. Amen. O le manuia nā o tangata e whaamalosi Tatalo. E le ngalo le tua I ona la uma. I ia le ali. Me leo tala o tamalo tāwita I le tātou tusi le tātou te iai. O le mea lea e fia ai lo loto. Ma oli ai loo ma malu. E malo lo fo'i lo tino ma le saunga le mu. Wow. Amen. E se le moni ma le whaamaoni o a fionga le tua. Pe a tātou wa. Aua ni whaavaivai Tatalo. Whaamaoni le li Tatalo. Na o le atua e malo lo masaunga le muai tātou. E sila fia e le li le tali o mea umala. Pei lava tātou MALU TAEAO le son nafi. E sila fia e le atua TAEAO. E ngatalo tātou I loa I le taimini nei. Ae ua fo'i mai le tua I le tātou TAEAO. Le ala fai mai fo'i le vaenga lo na tolo tātou MALU TAEAO whaaleanganga nei TAEAO. E sila fia e le alii le tali o mea umalawa. Mea lea whapea upo le tuspa ia e le au maia e le tua se tofotofonga ia te I tātou te le mawhaia. E a vato e le tua tofotofonga ma au maia le tua tofotofonga ia te I tātou. E au maia e le tua ma le tali tātou tea. Manu malo ina ai le tofotofonga. Ni ia le li, ala le waila au sili, mai tāwita, o le mea lea e fia I lo loto. Ma oli ai lo mamali, e malo lo fo'i lo tino ma le saunga le mu. Aisea, mai la ia tala ta maloa, au wae te le tu ua au le tu unga mau Iova. E te le tu ua tu lo tangata pa ia o iai le pala. La ia le moni ma le whamaoni o Tatalo ta maloa. E whaailoa mai e le atua ia te ia lea, le ala o le ola. A tātou le whaavaivai. A tātou le whaapalapala. A tātou le musua I Tatalo. Ona whai mai leo tāwita. A wae te le tu ua au le tu unga mau Iova. E te le tu ua tu fo'i lo tangata pa ia o iai le pala. E te whaailoa mai a te au le ala o lea, le ala o le ola. O I o luma le fia e mali ai. O I lo I tū tau matau le oli. Amen. Lea le oli. Le oli e whaavavau. Amen.
ia pete ngalue le yaso le se tu pe lau tanga aya o lo oi le tu tau matau o le tu le lo tatou oli e whaavavau o le tatou whaala e auna le yaso sa mua le atu no pele e iai leanga le lei o le atua ia te oi aua ne i vai le tatalo wha maoni le li i tatalo na o le atua e malo lo masaunga le muai tatou e sila fia e le li i le tali o mea uma o le wha atua e le ngalo o ia i le atua. Amen. Tatou whai me fia ne yaso pia upo ta vita le mea le fia ai lo loto ma oli ai lo mamalu e malo lo fo i lo tino ma le saunga le mu pa o se mano ma se mano i lo tuanga vale po lo i tuta matau e mea e le tai ane se mea leanga i ate oi ma leo ta vita a wai te le tu ua au Yehova i le tunga mau e te le tu watu lo tangata pa ia o iai le pala wa o lo fina ngalo e te wha ai loa mai a te au le alo le ola pe a tatou wa pe a tatou le wha vai i le tatalo o yo tatou luma le fia e malia ai o yo tatou i tu tau matau le oli e wha avavau tama wha aftaitele ia ua fionga e whawhanga ina i pēr le tua o le mātou wala whaatua al tatalo le li na ia toi whaamanatu ia te i mātou na ia awa lava ni o mātou whaavaivai tatalo whaamanuia isi o mātou watu no pele o Samoa whaamanuia le tua i le whenga iai ma so se tiute ma so se whaiva wa e tofi nai la tau tama e mai se le li whaamanuia le tua iau au auna la whaawawina le mātou po kalame le na yaso to mawatu ia te oile vi inga nei maso umai o le whaavavau e whaavavau lava amene ma amene ia toi mole atu le ngang whaaftaitele ia man malu si o tatou a inga ma futa mai fo nei TAEAO nisi wale maua tu ai leusa au auna ia Edward Junior lo minga mata feo whaaftaitele ma futa mai nei TAEAO ia sunga ia Nick Paula whaftai fo il mafuta mai vi ia le li whaamanuia le tua il whenga iai mtuta le yaso e fo leo sa wauna sunga ia ta vita mnu whaifau whaamanuia le tua ia folole fualau vi ia le li ia manisi o tatou a inga wale maua tu vai sunga le to ina leo sa wauna ia pistafa le mayava man tatou tautua mla unanga le Maola Christian Network whaftai tele le mafuta mai se o tofine ia Matelina Seonga ia mai latou uma lava ua le maua atu i le vaai nei TAEAO e le o lilo o e silafanga le atua tale tu la suma tas anga ia tu tatou polkalame tapena ina masaunia sunga le whaifau ia tia whau si osi grey ia mai Melbourne Australia le tatou tautua mla unanga mai Melbourne Australia whaamanuia tele le tua le whenga iai ma tuta mwhaiwa le ni aso tatou wheloa tatou manai o le manawa o ngaruenga ono Yesu amene ma amene ma amene Hey sis, where are you going? Oh, I'm just heading out to find a place to send money to my uncle in Samoa.
Oh, why waste time and petrol? You can use UP Group Money. You can send money to Samoa and it's really fast. Really? Yeah. Can I sign up online? Yeah, it's really simple. Sweet, I'll do it now. Okay, bye. Bye. Sending money to your loved ones in Samoa has never been easier with UP Group Money Transfer. Our service allows you to transfer money quickly and securely from the comfort of your home or anywhere in New Zealand. Your family and friends can conveniently pick up the money from over 40 villages across the Polu and 𝚟𝚑𝚍. No matter where they are, we've got you covered. Our user-friendly online platform makes sending money a breeze. Just visit www.upgroupmoney.com. Sign up and start sending money in minutes. We're here to help. If you have any questions or need assistance with signing up or sending money, please don't hesitate to contact our friendly support team at 09558 2896 or 0800 877 328, or visit us in the office at 6/22 Station Road, Ōtahuhu, Auckland 1062. Experience the ease and reliability of UP Group Money Transfer today. Your family and friends in Samoa are just a few clicks away from receiving your support. Visit www.upgroupmoney.com now to get started.